Bisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection COVID, malalagwa, masakit. Unang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong balamong miras yung kayang hangganan. At potang atsyo ka rin, masakit mo rin, uling kitang kayang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kayang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at danong, at kanita po, may maligwana la, pindanan na ako kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namuni nga pong gino niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong gino, pakalulo na nani nga pong gino, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, nakemagmikit. Na kaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, nag-positive ya, kaya bidyan naman kitang ICU. So atlo kami, kay ICU, nakemagmikit-ikit. O ito po yung meto nga masakit na penandaman ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin dahil nga po sa isolation, walang halos kasama kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kapag nasan sumuyo, kaya kapag nasan lapitan, laret ang kaya kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumekapag misa, huling atsuko keng kay hospital na metong yang maulagang. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier la po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery
or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus. Makisama ka. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at kaya punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Josie, Jack, and Jimmy Hinko, Hermisa Maninang, Aurora Francisco Jr., Rosel, Freddy Froilan, Fritz Ros Domingo, Romana Ocampo, Lilibeth Ocampo, Frolan and Ivy Dison, Jeremy Daisy, Jose Mary Claire Ocampo. Para king makapasubaling kayaduanan ding makatuki, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reyna Angelet Halili,
Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Marita and Lito Paule, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Pablo and Reynaldo Giao, Bless and Cons Apingmar, Jesus Tayag, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine and Cariza Marie Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Elfleda Manipor, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, Bansil family, Edna Ocampo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinko, Ruth and Leo Manlutak, Jay, Tay and Marty, Alfredo Kayanan Jr., John Alfred Kayanan, April Kayanan, Santiago family, Luris Lapira Coronel family, Precious Ann Santiago, Ian Benedict and Maria Bernadette Soto, Joyce Carayon, Andrew Maninang, Rolando and Catherine Sebastian, Neil Joshua Natividad, Jervy and Arlan Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph and Mary Hazel Valentino, Joseph, Emilu and Ethan D. Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Benedict and Arlene Tua, Adiel Biel and Aliyah Brel Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducos, Alaya Claire Ducos, Cristina and Adriano David, Liza Arzeo, Christian Gosum, Melissa Sanchez, Lolet Malyari, Fel and Rosing Bautista, Romel and Clarissa Bansil, Gerard Olvenia, Lorenza Olvenia, Panting Vetug, Aaron Paul Nulud, Carlen Cruz, Charmaine David, Leander Arch Rabano, Ezekiel Manuyag. Para kay Malagwang Kapaldanan ding Makatuki, Estrelita Soriano, Wenceslao Canoniero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Marcel Cuenco, Orit of Stain, Leonelo Venceslay, Jordana Mezzetti, Keith Villa, Joseph Gozum, Henedina Between, Apong Justa Gwenlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Tina David, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Amado Ramos, Celerina De Leon, Noel Limin, Joabert Gozun, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Romeo David, Raymond Cabalya, Ricky Lusung, Jansen Paul and John Patrick Pasion, Leo and Chris Sicharing, Frederick and Jen Castro, Reynaldo David, Ernesto Mendoza, Rosario Santos, Angelina Nicolas, Florencio Lozano, Lota Salenga, Richie Rivera, Justin Francisco, Romeo David, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Cherry Cruz, Betty Romero, Maria Layug, Felix Dizon, Lilia Caneco, Elvira Flores, Fernando Bongdanganan, Shelner Songko, Carmelino Giao, Luciano Canlas, Mark Renzon Canlas, Antonio and Carmelita Beltran,
Marian Ventura, Billie Jean Pineda, Lydia Giao, Lucia Flores, Joseph Ferrer, Leonila Zereso, George Hinco, Francis Kiambao, Minerva Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Regan Coloma, Cristina Lumanog, Irenea Kiambao, Cindy Cunanan, Edgy Tantenco, Randy Iray, Alex and Dan Dabu, Maria Leonora Bustos, Imelda Guevara, Epifania Lianco, Melchor Jaime John Reynaldo David, Jo and Nereo Tantenco, Cristina David, Roel Maglalang, Jeffrey Famisaran, Paulito Remy Kim, Tim and Jim Manuntag, Lucina Tagle, Vicente and Juanita Regala, Josephine Gatdula, Elmer Herozo, Mary Hilda Salamat, Cristina Lumanog, Karen Avera, AC Soriano, Bernard and Loida Santos, Yoli Tayag, Francisco Domingo Jr., Lourdes Ocampo, Cheryl Regala, Lori Del Mundo, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Aguedo Sahagun, Restituto Carlos, Ising Romero, Romeo Nenita and Juno Franco Cruz, Jose Sia, Leia Manuyag, June Caden Manuyag, Alicia and Maika Magtuloy. Ya betala mo naman po, king panalangin tamo, ring kaladwa, ring kapatid tamong miyang ubi, Salvador, Carmencita, Filmer Abriano, Emerenciana, Lucia Jose Ligaya, Guadalupe, Ansus, John Paul, Antonio, Maria, Paquito, Rogelio, Herminia, Jesus, Crisanto, Berto, Trinidad, Paula, Jenaline, Juana, Pedro, Narciso, Iluminada, Roger, Rosalina, Pepito, Medalia, Villanis, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancio, Guadalupe, Reynaldo, Vergara, Luz, Milagros, Pedro, Esteban, Angelita, Benjamin, Josefina, Angelina, Marta, Belen, Angel, Amparo, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Melanio, Felicidad, Loretta, Paulino, Patricia, Florentino, Julio, Julia, Antonio, Roberto, Rosita, Belen, Quintin Sr., Quintin Jr., Froilan, Antonieta, Eduardo, Medalia, Rene, Hamilcar, Flora, Melchor, Constancia, Leonila, Emilio, Leonardo, Rita, Jose, Norma, Victor, Ernesto, Enrique, Rosalina, Elena, Julian, Anastasia, Angelina, Aaron Gabriel, Reynaldo, Gregoria, Bobet, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ronel, Gonzalo, Reynaldo, Elena, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Carlos, Feliciano, Modesta, Erlinda, Jacinto, Maria, Roberto, Numerato, Benito, Estaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Virgilio, Arnold, Rita, Rufino, Lucila, Antonio, Conrado, Teofila, Justin Angel, Albertini, Remedios, Placida, Carlos, Freddy, Lourdes, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Tecla, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose Apolonia, Angel,
Hencio, Feli, Jeneline, Adrian, Ben, Felmin, Erlinda, Larivic, Arsenia, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Cristeta, Irineo, Luz, Benedicto, Arsenio, Maria, George, Jerome, Julian, Maria, Jose, Senior, Isabel, Simeon, Laureana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Amunches, Lourdes, Feliciano, Benedicto, Arsenio, Maria, Miguel, Pasencia, Eni, Joanco, Janco, Corazon, Jerry, Noring, Cora, Pido, Ronnie, Jessie, Humbilina, Amu Popong, Pedro, Dominga, Ernesto, Milagros, Cathelina, Zoilo, Gregorio, Mylin, Cathelina, Magdalena, Berta, Marivic, Narciso, Iluminada, Victoria, Pedro, Dr. Emilia, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin, Abraham, Josefina, Ising, Julian, Eric, Francisca, Amado, Leonardo, Paulina, Asensio, Victor, Norma, Cayetano, Ampoy, Carlita, Ati Juan, adinggang kakalukuran tamong kakilalang metena, pauli na ning COVID. Tahimik talpos sa guling ganakan at panalangin ding sablang miyang ubye. S'il oublie en mes biens, Alléluia. S'il oublie en mes biens, Alléluia. S'il oublie en mes biens, Alléluia. Alléluia. King lagiw na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana, ing Ginoo manatili kaya kayongan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, kaniti pong kapag masusyan, king kafiesta na ning Divine Mercy, alangang lunos ning Ginong Dios. Tahimik tapong magmakalunos kayo, anyadwaning kayang saup, so pa nakatamo, kaniting pandemyang daranasan tamo. Tahimik talapos sa guling panalangin, deng familia tamo, ring kakaluguran tamong mituran keng COVID. Tahimik tayo pong panalangin, ing bansa tamo. Tahimik talang panalangin, ting sablang taong magkakasakit kaniting pandemya. Tahimik tapong magmakalunos king Dios ay bata mo. O Jesus, Ginumi at Diyos mi, malunos ko po sana kaya kami, ikami magkakasakit kaniting sitwasyon mi. Dinan mo keng kapaldanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Jesus, Ginumi at Diyos mi, malunos ka karinggang kakaluguran kakilala, ding sablang taong miturana kaniting COVID, na magkakasakit nga ni kasalukuyan, alang panulo, alang hospital, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, malunos ka kaya kami, karing kekeng manungkulan, king kekeng bansa. So pan mo kepong misasan metong manigobra para karing sablang tao, lalong-lalo na karing pakakalulo,
Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana king biye alanganga. Amen. Libutad na po ning kasakitan, mabiyasatang mamye kapurian king Dios ay bata mo. Kaya Diyos, hindi ka matasaman mo. Kapayapan ka rin kaun, ngayang kaluguran. Ligaya King Diyos, hindi ka matasaman mo. Kapayapan ka rin kahon, Kayang kaluguran, Inong Diyos, Harining banwa, Diyos ipang mayupaya, sa sampan, pasalamatan, parangalan na ka. Sa sampan, pasalamatan, parangalan na ka. Ligaya King Diyos, king peka matas sa banwa. Kapayapan ka ring taong, kayang kaluhuran. Ligaya King Diyos, king peka matas sa banwa. Kapayapan ka ring taong, kayang kaluguran. Kapayapan ka ring taong, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos, malugod at mapamakaluluming iba, makisabi kepong, mayap, uluan nyo kami at sopan nyo kami kaniting pandemyang araranasan mingini kasalukuyan. Angga ke pakapilan magkasakit, angga ke pakapilan maus ke ka, angga ke pakapilan manalig ke ka. Siguro panayin mo mong potang hanggang ring tao siklaw la ke ka. Siguro panayin mo potang ring sablang tao maus la ke ka. Siguro potang dinggang tao dukula keka. Balikdan niyo kepo, ikaming makisabing mayap, ikaming magmakalunos. Sopan niyo kami, ding familyami, ading sablang masakit. Maniwala kepo king ganakayo, maniwala kami king lunos yu. Alanganga, ing lunos me pakit yu, kanyang dinaon me, ing anak mo para kaya kami. Kilagyo ng Jesus, dinan mo kengan kapaldanan, ngenit manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't kilibro ning dapat daring apostol.
Metong lapuso at pamisip ding sablang talasal pantayo. Metong man karela alang sinabing ing pibandyana kaya mong sarili. Ing sablarang pibandyan, bandining komunidad. Siksyan ding apostol, kambenaning emunanong kayupayan, ing pamanyubli ng mebye ning Ginoong Jesus, at ding tao ginalang dongan. E makanyan-kanyan akanwanan inginantabe na karela ning Diyos. Alang mibili king kalipitan, metong man karing talasal pantaya. Uling ding atin pibandyan, agabun o ating pibale-bale, pemisalira. Ding kwaltang ayablira, daraladalat paniwala karing apostol. At ingbalang kapatad, mirarakayanan niya kingabli, agpang king pamangailangan. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Ding memalending Israel, bustan ihayagda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding pari ning Dios, bustan yung sabienda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sabalang mitakot kaya, bustan yung sabienda, wagas ing lugod na at alanganga. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Ingupaya na yang minyeta gumpe, king kaya katamong pamakilaban ka ring kasalang. Eku mate, nunemye ko ban ipasyag lang dapat ning Ginoo, pero sana akong mabayat ning Ginoo, dapat napahin tulot ing mate ko. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman linto peka masalese. Kanita ing Ginoo yaing makikararaptanan at tunay makapagmulalang lalawan. Iti yaingal do tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula ampon magsaya. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na. Pasalamat, pasalamat, pasalamat tamo King Ginoo. Alanganga ing lugod na, alanganga ing lugod na.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Ing ninumang maniwala, king i Jesus, ya ing Kristo, anak nening Diyos, at ing ninumang lulugod, king igpa, lulugod ya naman, king keyang anak. Abaluta mo, king kaluguran talaring anak na ning Diyos, nung kaluguran tayo ing Diyos, at pamintuan tala ring keyang kautusan. Ulinging pa maglugod king Diyos, mga baldugan, pamanupad karing keyang kautusan. At nalaman totong masakit tuparan, ding keyang kautusan. Uling ing balang anak na ning Diyos, magtagumpeya laban king yato, at ing kekatamong kasalpantayanan, ya ing babyeta gumpe laban king yato. Nino ing malyaring magtagumpe laban king yato. Itamong maniwala king ing Jesus, ya ing anak na ning Diyos. I Heso Kristo, ya ing dinatangketi king yato. Dinatangya kambena ning danum ning keyang pangabinyag, at ning daya abibo na ning keyang kamatayan. At emo kambena ning danum, nune kambena ning danum at ning daya. Patutuana na iti ning Espiritu, at ing Espiritu, ya ing katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala kanako, bistaman erako ikit. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi, ning aldo muring ita, king mumuna ng aldo ning parumingo, miti punla ring alagad, pakakabat la ring pasbul, king lugal nung nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Di natangya Jesus at tinalakadya busal da nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayungan. Pangasabi na niti pepakit no ring gamat na ating katalindiki nga na, may sayala ring alagad panakid da king Ginoo, pasibay ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makananuna kong tinubod ning iba, makanyanda kayo naman tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana na laka, nga na tanggapan niya yung banalay espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, may patawaran la, ing eyo patawaran, eya may patawaran. Dapat ito mas ing mayayawos kambal, metong karing labing adwa, alayo anyang dinatangya Jesus. Anya sinabi daring aliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginoo. Meki bati ito mas, hanggang eko akit ding bakas dimpako karing gamat na, at itagkil ing daliri ko kimbakas ding pako, at ing gamat ko king katalindiki nga na, eko maniwala. Pangalabas ning 8 aldo, makatipon lang pasibayo ring alagad king bale, at kaya bere ito mas.
makakabat la ring pasbol, dapat linub ya Jesus at tinalakadya busal da nga na ing kapayapan manatili kaya kayo. Nga ng Jesus, at saka na sinabi kang Tomas, lawen mula renggamat ko at itagkilme keni ing daliri ko. Dalame kening gamat mo at itagkilme king katalindikingan ko. Naka mag-alinlangan, maniwala naka. May kibati Tomas, Ginuko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko, nuwan laretang maniwala ka na ako, bistaman era ko ikit. Ginawa yan dakal at miyayaliwa pang mala Jesus kingakakit din kayang alagad, dapat ela makasulat kaniting libro. Deti nga tiyo kaniting libro, misulat la, ban maniwala kayo, king i Jesus yaing Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwala yu kaya, mikabye kayo, kapamilatan na. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kaya na ko pukot na nung kumusta kayo. Alos balutangan na nung sitwasyon ta ngeni. Mumuna pundili manyad kung papaumanhin kaya kayo. Pasensya na po. Kailangan tang manyara ining milabas sa parumingo. Ban makasaw, makabawas maski ditak mo kim pangakalat ning coronavirus. At ban kanita, disinfect tayo ing pisamban, ban kanita ligtas tamo, ngining Domingong sisimba tamo. So panupaya yo po, alang misa, at ban kanita ay wasan tamo rin po, ing mitipon-tipon pa mo. So rin mong Domingo, ilang atin tamo misa, atin pa pong misa po tang alas 9, kay bat na po nita, ala na pang misang 5:30. So adwa tamo mo po misa ngeni, 6 o'clock ang pong alas 9. Kay ba't kay Miyerkules ang pong Biyernes at intarin pong misang 5:30 ninggat panapon, keni po. Kay ba't Sabado Domingo, lonta mo nung pwede tanang may balik kitang dating schedule. Makibalita na kayo mo po, mamag-text na ako mo po, nung pwede na kayang tutuking Domingo, ring dati tang schedule. Sabado 5:30, Domingo 6, 9, ang po pang 5:30 ninggat panapon. Kadwa po, pasalamat na mo ka rin di natangketi para mag-serve ding choir, ding media, ring lector, CMDC, metong night, ang po ring Martyrs Group. Dakal po salamat kaya kayungan at bistat man pandemya, masikan talob mamaus kingapong Ginoo. At kaya kayungan pong sisimbangin kaswelo ko pong akid da kayo, ang pong akayabe da kayo. Deng disipulos kining ebanghelyo, bala mo po maka-lockdown la, makakulong la, pakakabat la ring pasbul, king bale nung nukarin la. Maka-lockdown la. Hanggang yung ginutang Heso Kristo, bayo ini, maka-lockdown niya rin, makakulong niya, king kayang pansyon. Kita mo po, makanining sitwasyon tamo ngayon maka-lockdown tamo. Hanggang maka-lockdown tamo, tutukita keng protocols, tutukita keng patakaran, at maniwala tamo, inga pong Ginoo, maninto niyang paralan, ing Diyos gawayang paralan. God will make a way. Maniwala ko po kanita. Tanan niyo ito. Lawenta pa mo po itomas, yung bida kening ebanghelyo. Absentia, anyang makatipon la, ring alagad. Siguro may lockdown niya, kitang lugal nung nuya ka rin, enanay kong may kapakyabe karela.
At uling makarayuya, at ne karakal balitang daramdaman, ne karakal text tatanggapan, at inang tutu, at inang etutu, forwarded message, unfounded la, alang basyan ding aliwa, kamuritan na ring aliwa, pangalat dala, ne karakal daramdaman. At uli na nita, maguguluya, ampon lituya. Itamu man po, ngayon makanyan, maguguluta mo. Mapimbaksin, pwedeng baksin na ni, pwede itang baksin ito, ining panulo, ining gawan, malilito, tana po, tana balo na ano. Lalo tang magugulo isip. So, kayong makanya na sitwasyon na nung pwede tang pulot kang tumas ampo karing alagad. Maka-lockdown la, magugulo la, balo na ano. Nano pong pwede tang pulot karela karing alagad ampo kang tumas. At lumubong bagay. Panupaya yu at lutangin modwa. Umunandili. Itumas hanggang makarayuya, hanggang miyaliwaya balita daramdaman, mig desisyon niyang sarili na. Mig desisyon niya. Anyang ikit niya ing ginu, mig desisyon niya. Ginu ko at Diyos ko. Ali-uling sinabi na rin kakaluguran ng sinubli na yung mebe ing ginu. Ali-uling ababalita na ali. Uling itang panamdamana at panwala na at tatal na kayong puso na. Karinya migbasing desisyon na. Ginu ko at Diyos ko. Libutad na ning pandemya, libutad na ning lockdown, pwede yang magdesisyon sarili na. Itamo man po, libutad na ning lockdown. Sabyan, tabaling gawan tamo, lipo-lipo. Pwede kong magdesisyon para karing familyayo. Makalungkot mo pong sabyan po. Makalungkot sabyan. Pero inintuto, sabyan kong inintuto. Bala mo may nga paborenta na. Bala mo likwanda ka tamo, ring manungkulan tamo. Ing binoto tamong magligtas kaya katamo, o ita, Milaya, Singapore. Kaya bene inganak na, karinya ran, sasalikot laking Singapore. Tabalo ng gawan tamo. Ring manungkulan edabalo, miyaliwala sa sabyan, ay, maniwala ko po, we are on our own. Pero hanggang makanyan, magdesisyon tamo po. Nakabud manayang ayuda. Ay, rin politiko, sarili na yung lalonda. Magsadya na lang para election next year. Paborentano ka rin. Nung asahan yung ayuda, maswelo kayo nung tanggap pong 10% ng ayuda. Binulsada noreta. Magdesisyon ko po. Nung masakit kayo, ko pa lulwal. Isipan nyo na carrier tamo, o makayawa tamo, or miyawa tamo, magdesisyon kayo, para kayong sarili, para kayong familyayo, ko pa lulwal. Sopan kayong sarili ko, magikong masikan, ay mangan ko itang dapat kong kanan, pwede tapong magdesisyon. Ining pamanyimbayo keni maniwala ko, sarili ang desisyon. Inggawan tamo, karing familia tamo, gawan nyo karing abeyo, magdesisyon ko po. Okay? And stand by that decision. Na nung pwede tang gawan king sarili tamo, makanano tayong sopan ng sarili tamo, makanano talang asopan ding katubale tamo, makanano tang adake, ingatin tamo, karing kapatid tamo mangailangan, pwede tang magdesisyon, baka nanong magdesisyon niya itomas. Kadwa po, nung lonyo ring alagad, bistat man lockdown, ela may kakawani. They stuck together. May natili lang miyabe-yabe. Ela may mula yung kanya-kanya, ela minta Singapore, likwandoreng kabalenda, ela sala sa likod karing palasyo da, magsalita mo ken TV, alipo-lipo.
they stuck together. Tipunan nyo po ring familyayo. Ngening masanting oras, ban akayabe yula, ban akilala yula, gumugol ko ang panahon karela. Stick together, support one another, develop empathy, lunos, masabal, kaya pan ganaka, king metong at metong. Sasabihan na po, we are in the same boat. Para pareho tang magkasakit. Ali po, ito. We are not in the same boat. We are in the same storm. Itamuan po, sa labasan tayo, iting masikan abagyo. At miyaliwata, bangkang sasakin, ating pakabarku, ating pakabangka mo, ating pakasalbida, ating pakasalbabida, ating kawe-kawe mo. Pero hanggang miyaliwata sitwasyon, sana lalon tala at intindihan tala ring kaparatang tao at sopan tala ketanggang agyu tamo. Abanggit ko na po kaya kayo ni atin metong sasaw kaya katamo anyang minunang lockdown. Amo nga na obat kanita kayan maging maganaka. Ngini masakit na. Ibalik tamo pong pasibayo ito. Itang masabal king metong at metong. Itang gawan tamo yung nagawa tamo. Ban kanita asopan tala ring kaparatang tao. Ita po dapat yung gagawin tamo itang Katoliko. Nung lonya po itang mumunang pamamasa, ring minunang Kristiyano. Menatili lang metong a komunidad. Bistat may miyaliwalang familia. Miya beyabela, piya beyabe deng bandida, piya beyabe deng atinanda ban kanita, ilangan makarakela ketang atinla. Stick together. At katlo po, salpantaya kayo kay nga pong Ginoo. Do not lose faith in the Lord. Kafiesta na po ngayon divine mercy. At siya po kening larawan na. Ing divine mercy, papakit na kaya katamo na alang angga ing lunos na ning Diyos kaya katamo. Siguro di na yu tanang, di na yu kaya. Anya bala mo makirandam. Pero at siya po, itamong lumapit kaya. Itamong gawang paralan, ban kanita pakibata na kataning Ginoo, ban kanita malunos siya kaya katamo, ban kanita ibuklat ni, imbanwanan ng mitmong lunos para kaya katamuan. Kalupa ng Tomas, sabihan tamo, my Lord and my God, Ginoo ko at Diyos ko. Kalupa na rin alagad, manatili tang sasalpantaya, king Diyos na balutamo, nakatamo paboren. Kasabi ko po ring konseho, nakaduana, sabihan da ka na ako. Kaya mo nga na, masyas kabuntok nga ra. Lulwal ka, magmisa ka, maglanya ka. Sabi ko karela, ali, ako masyas buntok. Maragol ko kasalpantayanan kay nga pong Ginoo. Balo ko, ako paboren. Balo ko, nakatapaboren. At ilimo yung kasalpantayanan ko king Diyos sa maragol. Ing lugod ko, kaya kayo, maragol a maragol. So gawan ko, inggang agyo ko, basta't pwede pa, ban kanita miyabe-yabe tamo, ban kanita misaup-saup tamo. Amen? Amen. So dito po ring atlong lesyon na pwede tang abalo, apulot kayong ebanghelyo ngayon. Kalupa ng Tomas, may desisyon niyang sarili na. Para karela, para kay sarili, para kay familia na. Kalupa na ring alagad, patuloy tang miyabe-yabe. We stick it out together. At kalupa na rito masamporing alagad, manatiling sasalpantaya at tatalan king Diyos aginutam. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Aminan ko po, may one shot na akong vaccine. Kaya beke po karing frontliners, di nila ng vaccine ng gobyerno. Anyang milabas sa bulan. Kulang pa pong kadwa, kayang Mayo, yung kaduwang vaccine. At maniwala ko, yung gobyerno tamo, magsadya niya mo naman para ma-vaccine tamoan. Ma-vaccine tamo. Kaya po balo next week or keng aldong daratang
deng 60 years old, deng senior, ilang unada, deng frontliners. Ano na po karakal kwento kayong vaccine? Ating EMAP vaccine, ating ela dapat may vaccine deng seniors, ating eta na pa vaccine nung China ayamu, alay man bisaita, alam kay. Kitan kaya po iwali ko king state, nurse po king states. Nga ko ya, didinan na kayong vaccine, kumako. Ako man po kanita, di kailangan ko. Ako man. O anong wali ko, mas kinano yung vaccine atin yung pro ampong con. Mas kinano yung vaccine atin yung efekto, atin yung matsura, ating masanting ay efekto. Pero yung tandanan mo nga na, kesa kingala, pabakuna na ka. Kesa kingala, balam kad nakamana yung mate, balam kad nakamaka, pabakuna na ka. Kita po yung sasabihin ko kaya kayo ngayon. Dakalalinlangan, dakalkutang, ating panulong pagpurgang kaingasong nanini, garapatang aso, gagamitan ng panulo. Balo. Saresa ka no, panulo yan naman. Pero kesa kingala, please, pabakuna na kayo nung datang. Amen? Amen. Salamat po. Talakad mo po. Imbes na yung sasalpantaya ko, yung ipasyag tangin idawon tayo po ang panalangin king divine mercy. Dito po makibalo to kay kayo, nung iebalo, sasabihin na kayo mo po, kaniting panalangin. Panupayayo po at suya keng English. You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Jesus, Hari ning pakalulu, magtiwala kepo ke kayo. Amen. 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 Tahimik tala pong iningganakan, ting sablang panalangin tamo, muna para karing familia tamo, ring kamag-anak tamong masakit, karing kakilala tamong mituran COVID, karing dakala Pilipino magkakasakit.
Panalangin tala po renggang frontliners na sana ela sasawa, ela papagal, king obradang pamagligtas kay katamo. Panalangin tala po ring makapaltang politiko na sana duminela at talagang pakit lang masabal kaya katamungan. Panalangin tala po renggang Pilipino na sana misasan metong tamo kaniting pandemya. Misaup-saup, mipapamantabe. Yabe tala po karing panalangin tamo. Ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, ni Joy, Sampoy Edgar, Evangelista, Bernardo at Rebecca Nulud, Eduardo at Eduarda Buko, king karelang 50th wedding anniversary, Romeo at Rowa Manlutak. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, Eric Miel Manila, Emily Lu Di Guacomo, Celestina Gozum, Maria Teresa Santiago, Crisante David, Eric Santos Jr., Elmer Heroso, Gerardo Coronel, Jasper Hinco, Jimmy Hinco, Zenaida Kiambao, Maria Lolita Magayo, Prinzel Hazel Carpio, Ampoy Casey Salonga. Para po karing intensyon ng Regis David, inindati tamong seminarista, para po karing gampari at staff na ning Diocese ning Alaminos, para kaya katamungan po ketiking Archdiocese ng San Fernando, para kang Luigi Ampoyjo Ocampo, Rose Enriquez, at para po karing kapatid tamong miyang ubiyeng Ibart Lim, Ilos Soriano, Ampoy Ray Rivera, at para karing sarili tamong intention, tahimik talang idawon king Dios. O Diyos sa ipami, manalig kamit maniwala kaya ka. Maniwala kami na pakiramdaman mo yung pamagmakalunos mi. At emo kay paboren, kad na mga mate at magkasakit. Nunesopan mo kaming talakad, ikaming anak mo, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Kaining Paskwa Purian Taya, Corderong menatpus kaling tupa, I Kristo alang dungis alang sala, Ding makasalanan king ipasinok na, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Di kamel karin patutuanda, pamburol karin at sulapan. Di Kristong akong kapanayan mabiyaya, ke kayo muna ne kaling Galilea. Di Kristo tunepin mabiyaya, ariming matalumpe pakaluluwa. Hallelujah. Hallelujah, Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoy tindahon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia.
O Ginoo ning kapaldanan, king kasalpantayanan at binyag, may gikeng lelangan mo. Tanggapan mo yung panalangin mi. Kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan, At keka ang isipan niya at lugaran ng Diyos. isipan niya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati oy pa Diyos king alanganga kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pupurianda ka king lubos maragula tula kaniting aldo ning Pasko kanyang Kristo meging talapagligtas miya. Uli nita kambedring sa blangkoro ding Angeles daralit ming kakaligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, at Diyos ang mayupaya, nipning banwa, ating labwat, tingkang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, ing kakatas-katasan. Manya, ing daratang, king lagiuning Ginoo. Banal, banal, banal ka o Ginoo, at Diyos ang mayupaya, nipning banwa, ating labuan, tingkekang ligaya. O Diyos, ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka, iting tinape at alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalob mo kekami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kekayit para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Sinubli ang bebye, Alleluia.
Sinubli ang hebye, Alleluia. sinubli ang hebye, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kang dulang, katmuan mo kami king tulan ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyangubye, at dinggang sablang masakit, pawuli na niting COVID. Ganakan mula ding daralan, kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, nuka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalulu. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia. ngini po kinmit mong kapanaligan king Diyos, kinmit mong kapanwalan king alangang ganang lunos, abe-abe tamo pong mawus kaya, at anya duwan ing kayang saub. Ipaming at syuban mo, isamban ng lagyo mo. Datang ke kami, ing pamagkari mo, ipamintuan niya ing lubo. Keti sulipan ti banwa, keti sulipan ti banwa. Ing kakanan mi kingaldo, biyemo kingaldo ngenin, at ipatawad mo ding salamike ka, ang tining pama.